Ayo mulai. Mak ya, tar. Paro pamirsa sane wangyang titiang mangken titiang jagi ngaturang cerita pari inde dorien cerita dewa keren jagat jawi weton resi mau tamu para pido maharesi sane jagi cerita yang tiang inde punika ido maharesi markadya Ido maharesi markadya melinggih ring prasraman idone sane asri kati Ido maharesi markadya mapasraman ring puncak gunung raung sane kalintang luwih kati
saking kenahe iriku Ida Maharasi Markanya Mijen Pawara Warahnu Nuntun sisyan ide akeh gati Sastra Bareng. Maka sami sisyan ide Maharasi ulang lunas tuntunan melajahin ande sastra keangin suluh kauripan Sangkaning ulang lunas tuntunan prem ide Maharasi mawinan sisyan ide maka sami sadu susila Jangan kasih lupa, jangan kasih jadi lupa. maka sami ipun ikut maki ben pikobat kerahu kehuripan kawan becik sareng-sareng